Dobrodošli, Cikloverzum. Pre nego što uronite ovaj spust sa Divčibara, htio bih da se zahvalim Mladenu Krčedincu i Milošu Stojljkoviću na donacijama kanalu. Momci, svaka čast, još jednom, zaista, hvala vam puno. Postoji već jedan snimak na kanalu koji se zove spust sa Divčibara u pravcu Valjeva, ali ovo je alternativna ruta. Ovo je neki, da kažemo, drugi pravac koji sam otkrio da možemo da se spustimo na Valjevo i da napravimo krug. Znam da je ranije bio lošiji asfalt, ali sad je to popravljeno. Tako da smo prošli kroz centar Divčibara, a zatim se spustili ka mestima Krčmar, Rajković, Petnica i onda nazad u Valjevo. Lepi kadrovi, dobar asfalt, uživajte!